Pozdrav youtuberi, ovdje je Bosnian Tutorials i danas ću vam pokazati kako da skinete Five Nights at Freddy's 3. Dakle, to je najnoviji dio te igrice. Pa dakle, da krenemo. Odete na ovu stranicu, ja ću vam link ostaviti u deskripciji. I kada dođete na ovu stranicu, kliknete na Download Torrent. Naravno, da bi se skinuo ovu igricu, trebate imati torrent. Kada vam ovako ovu skine, kliknete na nju i to će vam se otvoriti u torrentu da vam se downloaduje. Evo vidite. I veličina 113 MB, tako da ova igra uopće nije teška. I kliknete u redu. Ja ću sada pauzirat video pa ću ponovo krenuti snimat kada se ovo skine. I evo ga, dame gospodo, skinuo se. I sada kada se skine, evo vidite, meni se skinuo, idemo desni klik na nju i ovo otvori odredišni direktorij i nastavi, vas će biti open containing folder i evo ga, setup od Five Nights at Freddy's 3. Pokrenemo ga, zatražit će administratorsku dozvolu. Sada moram malo čekati dok mi malo otvori. Ajde. I evo ga, kliknemo na da, to jest u vas će može biti na engleskom pa će morati kliknuti na yes. U mene je malo sporo pa moram sačekati, izvinite zbog čekanja. Evo ga. Znači ću da posjetim game site, idemo sad next, install, i evo sada Five Nights at Freddy's 3 verzija 1.0 se instalira. Sad čekam dok se instalira. I eto ga, Five Nights at Freddy's 3 se uspješno instalirao. Hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se u sljedećem tutorialu. Ćao!